Wacha kiwio chaku nikiende nesa ya bikaisa ya kilungu cha tuneenanie osakabila thenge ya tuneenanie nikenda tuthuthanie kilungu kiki kukia kila wakeli kuma saili na ndateka 45 cia mawio na kilungu kini cha kila mundu Musyi kuma mwana ngina soso na umawi onthe nitawa Jacqueline Binya ninainima kwa studio langu na mamukethie na meimutavia umowoni wiva ukambani witu wa Masako niambia naku Dr. Jimmy kwa msezi wa TV wa Mutongoi ninyo waku nitawa Dr. Jimmy Mutunga kuma mjituni wa Masako na asante mno tutaingiana tuneenanie. Karibu Dr. Jimmy. Madam Faith mbaito mwasio kwesi twandita wa Faith ndonge mwana mwiyeni kuma kangundo matetani angathami akatelembo umite. Karibu Madam Faith. Dr. Bishop umonde nisogeta doctor Nita wa Bishop Mala wa Jesus Grace Victory International numete kalama kanweta wa Masani ani asante Jackie ni muvea ina mutho cha studio cia Mutongoi TV aina utho cha musiaise witu wende na kutukwata mbau namba itu ya SMS ni ile 3915 Facebook ni Mutongoi TV na YouTube ni Mutongoi TV official unenenya witu omonde tenda tunene andu ala twikalana mumba ya Musyi Athukumi ma Musyi endwe ni shamba boy endwe ni ausweb ala me okutethecia wi abaya Musyi no ngina twinthiwe na Mivaka onenenya witu omonde ni yolo wa Mivaka na Athukumi maito ma Musyi nesiona ka story bando nita inspirational from a house girl to the wife kizo bikabupe mundu abalokile mubela Naituka inspirational story naituka inspirational story na tibuti direction to kwenda to asiana sito no ngina we manthie ni inspirational story nondo lakini enda mundu abalokile mubela na watu miakili makosa ni maku nienda nambio na Dr. Jimmy yoi Mivaka yando ama ituma Musyi Athukumi ma Musyi tuenda tumiose ata okay asante Jacqueline it's new inspirational story kweli nguma imani ukafikia basanga na kila mundu endao kila mundu endao ya expire for that lakini kwa kizungu aziape thin line between Athukumi wa Musyi na kwitha umwe wa Musyi nondo nukwenda Athukumi wa Musyi ta mundu na wedo mukwata tomoe na this na wakati wozu no kwenda Athukumi na we muthi wake na kiu ni cheta thina mwingi na enda mundu ethe na wisdom kana uwe wa kutofautisha ni Mivaka weva lole tunengana kwisla kate hakuna na Athukumi wa nomba mundu no kwenda eba nomba ayange wona ni weza kwenda muitha kana ukuthaka lugula moya no ukuya lakini ni usio kama nakana pekitumi chao wewe ni Athukumi na pekitumi chao wewe muthi wake na isusie seli kwa wasikia nini kenda peko kibudia kana boko thengia ni mungi ologo zotika mo metika ase neveti kuni no so tuneenanie wisie undo kiwango twali to season kiyetwe na bwase no ngina kwindhiwe na ndaya na ndaya isini asile yambia siana ila waandika mundu uya Mivaka ukamutavia miao ndaya no ngina yoke na miao nondo atula miao isini babo yokakibuthia kana Madam Faith niguo mbe ela waandika mundu na atwika niwe wa nomba nye kanene ma nomba shamba buye basa lakini be ando still mesa yako maeto kesera emalika nomba na ela waite mundu atwika Muthukumi yaku wa nomba to some extent atwika an extension of your motherhood niwe woselela balota bika
ta Musyi wa ciana ciaku nenge ndo mwetete akwe ciana na iyo kwatia could be nundu wo yani ona balebe andu amwe mandike wa Athukumi mu nyumba no tulu yake na Mivaka ni wailo wikia mbe ondo daktari wa weta kila mundu kila kindu chombe betho obeo metalatalanya wailo bikababa na kwa nailo bikababa ndio kutumia naye na kutondomia naye na yuki wa weta cha success story inspirational story ya owokie awesome mume weni mawe kumambia onanye teja landikanie mnambe mwe jukumu si apata ni Musyi dile kendia completely nenonie mama ngio nambia kana anaendie leave na athi leave timwitu yawe kana kake weseze la kaikoma anti anakuja sangapi anakuja niki nono kana kwa kabondi tena Muthukumi umbe waku majukumu maku yale yapeke ya Mivaka ona ukaluzia ona ciana ciaku ekona mose kele ikulie mundu na mwete kwakwa na mwete kwebinda je anata nino na ndo amauke ya nikaleta Muthukumi uno bandu ba myaka 20 kana 10 kana muonza mundu uyi kipata ula waetete no wa mu graduate akauma kibila kiwango nikiu ukazi aikibetike luje no ni chacha mboya mwana kwa la mukugwa ni chocheka weta kwanyeta kwa nini believe ya jukumu ya kwani na upgrade mamoyo kana omwitu na Musyi ambethesie either vya tumetundu wese lona akauma kwa kati completely dependent na ndetu ekamiti miaka yote pe kindu chiwa cha codependence na nicho kitumi wandika Muthukumi nondu we depend no kwela codepend na kikamba wimwe kwati sia kotelise bandu no kwela lakini we kwe codepend kunge kubiteka Mivaka na mundu ayisa kuona hii no mwenda muno twase a young mother uma nyumba kwa kusaa 11 nikenda nduka kwatwa ni traffic ume uyani saa 12 ukabika nyumba saa ile na mundu umutie na mwana wako mundu ucho andwete to mukwanga nesa kana bishop lakini bana makwete take advantage akona hii taumukia ni kwatia Tuneenanie kindu very sensitive na kile yo mundu na Jimmy na Faith mainana ni soania yo wa nikitwikete common na kitumi nondo wa eto meta Mivaka Faith wane na kindu kimwe mundu la wailite kwikia Mivaka ni mwandikana na wekia Mivaka no last Musyi okengiwe umanthe character ya ondo to na ikalanya mundu su nondo be ondo to na ikalanya mundu su ethwa ni muka Jimmy na nwandikite mwitu na mwitu su thia eni wambi otabwa mathina ma Jimmy ni umwande kwa ni muka ni wambi obingwa tu mwana twa ese kuzisi ethi kibetikieni kikuone ya muome na nondo nitiwa na muome kuma kwa chambaka weyo ninyenga mubuya ngwanga mwiki alanji ninyenga mubuya chikwa chathi ninyenga kaki siana ninyenga koma na sio ni koma na sio ko yanthini kithamba cyo weta ni sia mbondi yepyo na Muthukumi ndwithia mundu ni tawatwika yue ni tawe nya wa siana na ni tawe mukawa wa Jimmy na mi ni jowonie Yesu iwo wa umwe mungelanyoni ambie mwe ni kana mwe ukwe nondo mawendi mamwe Paulo yaseme mo ana ni moneku ko ube bina muno mawendia ethwa Jimmy no kutweta Jimmy nondo twinake panane lakini mundu ni woka manya wa mukata ni woka manya ende yata alafu kila natike utabia ina kibeti jambia emwe isobe na kibeti jambia kana ni kuthuime ni sise wikata at long last ando amesa ukambia kwithana na kausiana curiosity wao ni tabagwa uthuku yake we idea na yuwa icio kengi ayambi ya nondo wene ayambi ya kwegu ya mutume yote kadambi ya kwegu ya mundu ome yote na ulate ine nake mundu ome avwe weikiu mundu ome ndeke ndukeke muwine ya aikunelaru mundu ome awine ya wani ona kwendwa na sympathy yupe amwe me kokokethia
mundu moko kana muthukumi one tawatwika niwe kila kindu chone la besi tutailete kusisia jaki mundu ayeso kotwika no kweso twika muka wolongi kana no kweso twika muume wolongi feidi azo na mashamba boy meba sama ibasa au magwa mundani inge shamba boy tu manzana ka koma shamba hapana Mivaka umundu ng'ombe no sienoka yo ona kana no kende ukona mundu akinangale kuma ilobi akathimba ka Musyi ukegwa kuyaniende tozisia munda mithenena munda tozisia gwe mithenena kashamba boy koka ka tethio mau nondo wake nondo wa kila mundu etho ate uthukuma katika role lake yetho mundu mukolo andikiwa mwetu nde uthukuma role lake na niwambia kuonia muthukumi iuluwa weakness ya muume niwambia muone thia kana kila kindu chonthe na mpaka ngwasia nthini nukamwikia ndonya ya kabwe yo kila kiso tuma mundu utegwa eaniie kwithwa muume ni chao alafu Athukumi ingi yuma kaende ku yometa alama Athukuma ngomba ingi mautabya sindu katerema undu unatabagwa ni mbosi wake iulu wolongi na undu wona umalu ko weyo dinekali ne mwaniki kakite suani ne wa umalu ka jona wa umalu ka monyo chi ya latete musije neso ndu wa umalu ka i jakitu usieta Mivaka waete kivindi kizio munopyo nundu andwa ingi ibetimbingi ni kubetwa ni eitwa mekwetwa makoko twika Athukumi nundu kwe kivindi kiasa ni mume utekikea yuta nina ripoti ya nabwetina ya madam wa Athukuma hospitali Kenyatta na ayusu ya private Agakani kwa au Kenyatta saa 12 aidika ayo kai change ayeke ya uniform ya Agakani aidia Agakani ayuma Agakani saa 12 ayo kai ai komanga bandu ba masaili ai changing aidi Kenyatta masami saa ile na yu siana sia family na mume uloka mawia ukama boya ngwa ukalanya itanda ukeka kila kindu chonde ni muthukumi at long last weza ona ka muthukumi geka ito liwangu kuolia bishop tuyesomethia ciana i sikae muthukuma tio me uthukuma kwau no nginya twindue na security ya kana ndiandika muthukumi no nginya thukume kana na mundu uyu ba Musyi ni woko ni take care of sindui ndwandika muthukumi muka utinda Musyianite na mabisa no nginya thukune uyosu Mivaka ila ngukulia nundu ni pe kindu kiuka ukesaithia hii Mivaka ni ta ya kibeti cha Musyi choka kana ya museweka mwaile tekala nthi munywele mukeigwana na Mivaka nundu umwe wenu no nginya tule Mivaka osu nikenda mundu walike actually feed yade na kindu jimini kwethuke feed yade na kindu na chenda mundu no mwandikite isya period na no so mao kambia kuona mundu ni wambia kwitha na mazoea tuvembe tangi yome vuta no elo no imanda mundu ngindu bembe bakemwe waile kwikia na kuvuta ona ma ministers wegwa muzumbi okela kasia umundu kwenda change of reshuffle na reshuffle mjimi wenda unena kindu kanani ya kwa na kuongelondo bishop kunena the challenge to that na yo ni undu twekala na mundu muno ne wambia kuona izi kena kana nigesa wuthie inyanethe mundu akutinda moneto no manena no mundu mutaile nyono mundu muka mutetanite mutare muko tetanisia visit tu kana na mundu ko wajibwa omwe opaki ngalini yera munangala kaza mu ngalini no mukutetania mukugwenu mugwetone nani yuza kwenda ondo sungiwa mundu mwambia kweta kibuthia na kindu kiki ntoa ciana papa cia yudie na Athukumi mamumba mundu cia za cianie lakini na ndalika cia kibiti chako kindu kimwe umane mundu muko ni mundu ko minite form 4 na mundu mwawezi kuthamba na huo wo sabuni na ngabia akilisha ana amdedicate divinweze na mwe akilisha kila ombeka mundu konda ambeka good
Yes. Mundu waweza kuingia kila chonde umbika mundu kwa mukumbika. Paida beto tofauti ya kunake. Na tuko kama ni wandu. Umbike na ndio kulia. Jimmy Buka. No, na kani mali kuzulia muno. Alafu kindu kingine kutido some mundu mko. Utido musome aiza kwasi kwanza kutola ngo kukimia. Yo kimia Musyi. Na Musyi moya. Wa mka wa Joseph Bete na karia siaku. Ndio mafali na chao. Na yona kandiba akekitana uyinyivite. Na tofauti no nini? Wekata tofauti no ngoida siege wa. Wekata uyetulu. Wekata na musala ndo wewe munini. Ndogele musala na mungu wangu ndo. Acha kwambia kiukiita kingito. Jaki tene na yune na Jimmy. Omonte mwepeje mwe. Chaume. Tenda yewe si tipeje mwe tikone na. Uwana ngitatu neno uwo. Na bado na niko na bishop. Lakini tene na timatedia alame musirika na maelewe. Nigo. Nundu itwasi tunene sanzu. Twasi yo mundu kibeti kya kwa necha ya make ikoma nakwa. Muthenya wa mbere. Ndakiina thina tikiwo. Wa keli wa katatu wa kana. Wa katano. Ainuru tikosaniye kina mbiti mbesa kitumenya. Na ndinesa kukwata mbesa na kwa uyane. Na yuki ibanga na kwa ni kukinyaba. Pau. Ni ukinya kisando. Nungu kinya kisando. Na kyoka kithemba Jimmy ukuweta keba. Kena kila kindu cho. Mama bishop mwa. Omonte twenena sanzo. Nena ta bishop nundwe. Niwo. In biblical. Katika Biblia ni kipo. Ni sawa bishop. Musyi witu netu siokete twende none na sanzo. Yolwa Mivaka yito na Athukumi maito Musyi nondo nongina tunenanie. Vitu siokete. Musyi witu ni kwa chantu na dibasa kilungu netu nenania na ndi twende no nenania na umuthi twenena sanzo na ni Mivaka yulu wa Athukumi maito Musyi na bishop ni wase no ngina tutabie ame Musyi pia ingeme tu mathuthi o munthi lakini ve ikulio yakwa ngwenda kulia Madam Faith wase twikekale muno na Athukumi Muthukumi Musyi no ngubuta mana Na kuya ini Muthukumi Musyi ona kunwa elo add value maisha ni make. Ninenga ni example ya mwalimu wa bate technical na no nimuwete nundu chikindu changu wita wa Damaris wa Ruben. Damaris osie keletu. Kemedi yake na asome yake letu. Yutu usome tu nena ni mwalimu school neye na kuangalisia kitu secondary. Musome yana so the university. Niki nundu ni wokie la mwana na mwetete for this purpose. Ande twana twakwa tuyalika nasaka. Nakamina nasaka kayalika school nakalika school no weyo. Asisia weyola uko na no meko ni. Na siana toto ya twandika Athukumi nundu wa siana. Kele ndo ibuta mundu nundu ndo mwenda. Wibuta mundu nundu na kuniwonie mundu ni mweka lata family na ni wo manango munango. Ugwa Muthukumi wo manailo ratete. Muthukumi wo mana undo ela wina thina mwingi na akane tu weakness wa na mino tumando naku na mino maniania naku banini sindo bingi I throw caution to the wind. On the way chao woga kama na mundu mukamwenza ko na kethaniwe manager wa KBC we kala na mundu mukosu mukiana na wiyambe umataja mathina na wina na kaide waende ya no mana na kemu ko wisethela ni wa mana data yaku na ingi nitize kana bya Athukumi matumia wana andu ma Musyi moke kwananga Musyi wako akatumwa bwe na kielelo nikano ka story kaka Justino tida nenete inya ne wa waitie Muthukumi usu na emwete okay wenda asia wende that is the side of the Justina story na be side ya mume la totese but kila kibonekana weaknesses mbingi sumala bya Athukumi amaito na mayuko kwatana naku na kana ayuka ndokwake kana kindu chambe yo kwa mamweme kitho achambe the physical part kitho achambe na kiliko akebange bya kamana na ko kakapline nyinyo then na you make it very indispensable will you get one liwela Musyi ni wisi
niwe sasa ingio na kunwa muka unoete ni wo mawe yani we na mathina maingi wisethela ni we na sambingi cia uthaukacia kana mewa muse waku ni kana ona nyi ugaruku yako. Madam Faith kuni wanena nesa ni wa clarify nesa muthuku mnuse tu mutsunge Bishop ikulio ni kukulitia pe bandu babikite tu na generation ya ciana inini si uthuku maana sina family lakini wisaidia witegemea muthuku miwa nomba pio na ndaumana weakness yaku ibika bandu no mukia nondo mundu umutie na mwana akukuma kwacha ginya ya wiyo na no kia kia chama Jimmy wasi ai komotetia libongo kula sia hii muyete muthukumi tweke kwa sini kibeti ya kibeti kichoka mutumia na kibeti maili teka lanthi makemana rules muthukumi usinda kaisombete akigumbagu nokuelewa ndakambingu ya hebu tuko utabie kibeti chako na kukibeti chako kikutabie ndakala na wako sasa singonia ngori onendwa ni yani ni mutabia mande ni ni sinongi natu manei ni ba Dr. Jimmy to nena you on a serious note no but is go either the carpet no ngina ni wangu kulia chongi na mo set rules simu inywele sikabita ne bando yakininyo ngolete mwani we ngolete Jimmy ba kwatie makwata you be pepe kalande mukasia ona chuni kindo ile to kumatabia muito ana ivya pepe ndo ile kalande mukasia ni tuonie pena haja ya umanda muthuko ko ulotha umanda muthuko wa Musyi muno ni mkibeti manda mundu ubwaona na we kibeti ni waile to manda mueme ukamanda we manda mundu ubwanata nundu ethano kwasio manda we muthuko ndukasio manda we muthuko ko ya Musyi muthuko une kuna maundu kana muthuko miote no kose museo manda wa muthuko miwese kana o kambeni we nengele chindaya na no kukonenga mueme undaya nundu oba yo dio munya no mutumia ka umanthio muthukumi ni wese ula wathio kwete ethano muthukumi wese ulu wa kuteka mueme no kumuteka aya na kukibeti we nomba ni wese mueme upio etho mutwanite lazima ndo mwese ni wese weakness kana ila sieta wonzua wa mueme wa na mawendi make umwisi muno pio ukamana pio kama nona yuma we ani mundu beneti ona ko uwe thani wezi una kunyo wa ile take ya Mivaka nye muno ni asia akani wa ile take ya Mivaka lakini be Mivaka moto na kuikia ukethia na kwi mweti timi sio mundu ingi umbeni kale kitanda nenza ndukite njeje kwa matuni ayi muthuko mino kuthambia nyumba ikala ziaje ya sili nyine ukakwata ziata kana kanini kwa hapana ibange nesa muthuko miethambia nyumba sasiana na ithambia nyumba ethwate sitting ni wisi kana tikala sitting sasione muyathambia ikoni na ithambia kula kungi alafu pa sitting tamino nyochei indi na afika nguma ko ka thambi ko ube Mivaka mwe lakini yue Mivaka to na kuiki unrealistical pe Mivaka moto na kuiki okethia wa mutabia muthuko miwa muya kwa nondo wa mutabia wa muya wa wangu mutumio wa kwa no kuzokwata ni wa mwiki ai ndio mwene wa mutabia neza kana mukezo mira ba wengine skati nini andukezo tu nyambe wa galita uge kezo tu nyambe wa mutumia wa kwa no kungathoka ko ukikira wengine kwika ndiki ati ene ukamutabia kama na ndo anda bya balo kwate langa lika na story ya Delila na nani na Samson Delila mandie series ya Samson muno kubikia akakula siando ko uona wa umbuka metuki wa mutabia noto no mutabia yona to sia kai wikito mutabia weakness ya mueme you a work ethukuma na weakness yeba isu ona ewa ni ndumba matoju yumeta ko ya Musyi wa mutabio amia kuswania ni wisi Biblia yasia ebindela tutesi nai ngai eba ngandene indi yutu atotabisia na ine miao idionthe nitusireletwe ko wibinda ya kwetha tena na ebinda ya kwetha tutesi paimundu ona nai ona ngai na keba ngane senai lakini yuwa ukota bya mundu ndukoye ndambe yosija kaimwe na kitu chao yewa ndukeke so kukulia chango yende nongelele kila bishop wa wetai ti kuongelela oni mutabia bandu lakini be andu moko
uko o mundu muka no mundu ume be mundu ume otenda na skati ona jikiko na be mundu muko otenda ko na kamupulu toka betuka na ne wizile ambe mandu mema wendi be wo witha wa wingoni na akilini onoka mwete kibetike ko wizo na kurumanite kibetike onoka mwete kindu kite maana wisono ilita nyona cho kwa huyu ni vieta eloma tiago komina no lazima tuandika ni na wigito abanande na mwandu ndo kiti kindo mundu wewe na could lead by example nyumba kwako na we lead an example always only ondo bishop gazia no manana mundu akuno kama na onangatia ngoko bale lelo alikanile ayo niki nondo usinu mundu wa mekanilies kwa huyu ne lai toketa kwase wa play role yako na weki yabo baka wako ingi mundu weke ondo kwenda na imana ni kwa waiwe na imana kana pe integrity matters na imana na kenga yula wetu ne no kwene uyikoma na kana kene kana uyananga mwitu wene wawe na twanene ya muno yuluwa nondo ninenga ni example ya mundu mokoso house girl lakini peangi wisaithi ai ona nimeo kuumeisya ciana ona wathi trip ya mithene tatu kusisi ya muonda niene la kama kabonangitwe kuuma kana uthamiwe kio mundi nondo twina digital generation matona kwikata kwisungana na Athukumi ama nomba nondo nuweke sheria lakini nongi na wendi we careful kiu kitu kimomba kwanza mchongo na watu nitawa nsoma akili mwana atezi kuinene especially age mwana atezi kuinene ni usio muno anduma matume digital katatumia technology tatumia CCTV ba sikitu cia kuibitha kana cia ngo kutumia nundu mwana na kila kingi ni usio ukasoma reaction ya mwana woka musi kila wana mwana woka kusembea ite na kila wakati wa dhia yeye pesa bekindu kila ukua ai communicate matu kuna miasa iko nanwa lakini tiwo ni usio nwali to sija mwana muno na siala mbinge ni muone tondo ala mekete CCTV meze to mayona kana kai kunwa okaza bendo na ndo amini kana uwezi wendi ya watia mwana akue Musyi no na the best anyege amenyi maite kana nayo lakini nyeni na accommodate ya mundu muka asegwe kusizia mwana kwa ya mwana na kusovya Musyi ila mundu muka ina siana nini kende batoneka ikala Musyi sunga siana siako na zikeze batoneka mawe na zio ndo onaimatia mawe azu makoza live makikala na miesiana kenda muse nutomea kuendelea ku provide family mundu mwana oya umutia na make no kuika maisha nazi wake into no affect maisha make ona tabingi ona umundi sia siana sia and merame na sio siambie baya umeshe mundu Musyi pandu pa we unengane character yaku na development yaku kwa mwana wako yosa ya mate ya mate na mate kula umite au mite kundu kwa ko ungi ona bajao bayi family ya wipe we utinene mate so akakoma na na siana onega ukoma ona tocha pando mumite wimun mate wa moyo kamunde ithaka kono kila methenya kana kaka kumoka kuna makeka ata mono kikaya mundu ukaya kwa ni chao ni enjoy no the psycho zizia kini unaweza kwenda wazi ewe mwenye kana kai kapwa ekai mwana kwikulia hata Musyi ila itapita opportunity cost kudiko thukuma kungo thukuma na mwana wako ni chao kila chao fanya na mwine na tasi ni kweli Dr. Jimmy ni wanenya digital generation manda ito kamera mwikie bubu lakini vya kindu kingi nundu ona Biblia yase kila kiko ni chekekie nundu kito tofauti na chapa kwa langi ungi CCTV ebinda you say neighbors wakila sia wayanda tika that uko na neighbors yo kasi ukunye mezo kusika ni chao kile kikani try to sioka bubu andu makasu ona neighbors bubu lotini ndio anarapo nando ndiko na kiuta kesi okanondo jona ona yoka ina kala plotine pandu be neighbors we wa neighbor kuya ikala kwako na kwa yeka na kwa nondo ndiye la generation vale bikete you
ni generation yekwe personalize katika maondo ni mayo na matendo likana yuki laki tone kano chucha cha kwekia either cameras lakini no uitwe kano kwekia cameras likana nasi ati uitwe kano mandu wa Muthukumi no mandu wa Muthukumi ni mundu wesi bala waku mecha Muthukumi no aingi alame ko kakwetha na mathina a nala Athukumi mudi makoswa ko kuandikitwo wenda media bureaus and atina na bureaus nzio no kwate Muthukumi museo lakini yuka kunia nyaku kanoka kunia o mundu wa Musyi ukamuya manthie Muthukumi kitamba kwete no mukuja mwetu anganya anathukuma aba na ayuma bo anaumigwe ni chao ailiata tabia yake si iliata na kangi wenda ikanae thwano kia yulwa mutumia waku ona kauwa cia be uko uko na be kazamba ka bana na thoye bandu no ko twa muchika akambio se banya bakambata gudu na oke ona ke diamba ke kometo ona ke diamba ke kometo ke yulu wa na wono ko na manono ko na tila moto na ya you be mundu woko wa muthemba toso lakini be ndawa ye laisi nundu kwina akao aima utono andika mundu mukokethia mundu umeosu o kanumba yenda kwika onake we acha nino kieba kuthukuma dinaoka kwe na kila mundu ume wonde ukito wetwa akewa ninakusema leo jioni huyo amwe katangiline na nukatato neka udhauka ona Jacqueline o ndio kela bishop aidena kingi naito tandikana tebe Athukumi maito Mivaka ikilanila gwa ni chao ndona monega obligation yake na ake museu aitonelela no wa momande yambao no wa momande asili atumwale iya ikala change tumwende iya yo oyikata ndona kutomwe ba espinda ila na mane ngof na ndo monega kela change na monenge off aya kamine mabata mange mambo muti au lakini faith yeke obo waka yume akani pala babdini yedi jibawe ta shamba boy na kwa gym na kutoa wa gym ne uko na maadhi aya zeni ende de gym na ndeleba wakwa na mundu kumbude siangali bishop tinene ya Musyi witu tekwati aka 8 muno bishop omonde Musyi witu tinene ya yolo wa Mivaka na Athukumi maito ma Musyi na topic ini nene muno yitukwata kila bandu ndo yikwata siana yikwata Musyi yikwata kibeti lakini kila chaumana no mundi ni twindhiwe na Mivaka twinengenda ya ithia ene na imanda Muthukumi please ika research mana kila ukwenda ndukaete we uko vitu mwendete muno ba Mutongo TV tuko mana ichumwa chukingi na athimekai asante.